Dragi gledalci, dobrodošli u drugo izdanje emisije Bliskosa. Inače, nalazimo se u predivnoj atmosferi prive lokala. S obzirom da je tema moje emisije muzika, kao i uvijek, danas imamo gosta koji se ne bavi muzikom, ali je lice iz javnog života, što naravno i ova emisija pretenduje da dovodi takve ljude, da bi bilo što raznovrsnija. Sa nama danas bivši ukućanin velikog brata Milan Boričić. Dobrodošao, Milane. Bolje vas našao. Vrućine su stigle u glavnom gradu, a za osvježenje pijete limunadu. Da li je to nešto čime se najčešće osvježavaš ili ima još nešto drugo? Pretežno popodne tako pijem limunadice, tako te sokiće lagane. A uveče sve zavisi od atmosfere. Čisto zbog pritiska malo? Da. Reci mi, kako reaguješ na ovu promjenu vremena? Pa, lagano šta. Navikava se čovjek u svemu. Pa fino. Reci mi ovako, počeo bih najprije o muzici, s obzirom da je to glavna tema. Koju muziku najviše voliš privatno da slušaš? Pa sad, sve zavisi u kom sam dijelu atmosfere. Stranu muziku slušam redovno. U večernjim satovima narodnjake normalno. Uz njih se najbolje opuštam i to je... Reci mi, omiljeni neki pjevač ili pjevačica? Sa naših prostora ili? Sa naših prostora, naravno, domaći. Pa ovako, Dunja Ilić, ona mi je inače u privatnom životu drugarica. Ona je mnogo dobra pjevačica. Šta sad da kažem? Aca Lukas, Aca Pejović, to su ljudi koji baš poštuju. Pa dobro. Baš sam htio te pitam, Dženan ili Aca Lukas, ali ovo si mi već odgovorio. Pa eto, i Dženan, Bogu mi, dobar je. A reci mi ovako, 2009. godina, malo se vraćamo unazad, ušao si u popularnu kuću velikog brata na Košutnjaku. Molim te, pričaj mi kako je to bilo iskustvo. Dođe septembar negdje. Jeste, 20. septembra je bio ulazak u kuću velikog brata. S obzirom da sam ja to okušio, da sam vidio kako je to, mogu reći da je najveći osjećaj i najljepši taj adrenalin je ulazak u kuću velikog brata. I izlazak. Možemo na ti. Da, možemo. Pošto se znamo inače u privatnom životu. Upravo tako. Može, nije problem nikakav. Kažem ti da najljepši osjećaj taj i najveći adrenalin je taj ulazak u kuću velikog brata. I po meni izlazak. Unutra, pazite, zatvoreno sve, znači kamere, moraš da radiš ono što se kaže, nema spavanje popodne, to je baš pritisak veliki. Mislim, pričat ćemo detaljnije naravno o svemu tome, ali me interesuje prvenstveno kako su išle te audicije. Šta je to što je najviše zapalo za oko tom stručnom žiriju koji su tebe odabrali da budeš tu? Interesuje me to finalno pred sami ulazak. Valjda taj moj stav ponašanje, pošto sam ja i u privatnom i sad ovako i na televiziji sam jako volim da se šalim i da pričam tako sve kroz osmijeh i valjda sam privuka pažnju sa time što tako volim da pričam. Pa super. Reci mi, pomenuo si sami ulazak kao, da kažem, najatraktivniji dio pojavljivanja u reality show. Vjerovatno zbog dosta medija, ljudi koji su tu ispred same kuće i naravno uživo TV prenosa kada ljudi, čuveni tvoj pozdrav ovako sa torbicom. Rekao si mi u privatnom inače razgovoru koji smo imali da ne smije markirana garderoba da se nosi tako to. Vode računa o svemu? Da, sve znači unutra ne smije da bude markirano, znači ne smije da se stiče. Jer im postoje sponzori u tvojoj kući i oni to ne dozvoljavaju da se tuđe marke reklamiraju. I zašto bi reklamirali neko da gleda, na primjer, 3-4 miliona, 5 miliona ljudi gleda to i zašto bi nekome reklamirali to džabe? Reci mi, što se tiče samog toaleta u kući velikog brata, zajednički ga koristite, unutar toaleta nema kamera, je li tako? Ima. Ima? Znači, neko može da vidi kako vi se tuširate ili vršite nuždu? Jeste. Ja stvarno ne mogu to da... Ali to ne emituju, je li tako? To je čisto, ja sam pitao za to, oni su mi rekli da je čisto radi njihove bezbjednosti, jer možeš da se povridiš, možeš namjerno da udariš glavom u nešto i da se pocijepaš, posle sutra možeš da uzmeš pare, da ih tužiš, radi njihove te bezbjednosti, oni su to stavili tako, ali nikad nisu izbačeni to. A reci mi, molim te, kako je tebi psihološki kad trebaš da odeš u toalet i da znaš jednostavno tu činjenicu da to neko snima?
A pazi, kako uopšte možeš? Prvih 2 dana, znači, kamere su ti bukvalno obsesija. Znači, svaki sekund podigneš oči po njih, gledaš, smetaju ti. Znači, ali poslije toga nekako se opuštiš, totalno zaboraviš na njih. Jedino kad spavaš, kad je sve tiho i mirno, kad čuješ kamere da se okreću, onda ti malo privuče pažnju. Inače, uguglaš totalno. Razumijem. Ovako, bavio sam se, da kažem, jednim malim istraživanjem prije svega ovoga. Novine su raznorazne pisale o tebi, znači nema u kojim novinama nisi izlazio, vrlo si popularan. S obzirom da sam zvao i neke prijatelje u Beogradu da se raspitam vezano za tebe, baš si omiljen, posebno kod Zvijezda Granda i čuvena slika kad si uzeo mikrofon Stevanu Anđelkoviću i naravno šala tvoja, je nula za mene i tako to. S obzirom da je publika tebe ispratila aplauzom. Molim te, kako je bilo te večeri na toj žurci? To je bilo kad sam na otvaranje moje diskoteke Grande Fratello, bili su Grand Zvijezde pjevale Jelena Marinković i Stevan Anđelković i baš je bila atmosfera baš dobra, opuštenice i u jednom momentu mi je samo palo na pamet da uzmem mikrofon i da zapjevam. Kad sam ja počeo da pjevam, ljudi kad su primijetili da ja pjevam, onda je počeo aplauz, bubu. Ja sam samo rekao njemu, brate, izvini, rekao, ovo je 1-0 za mene. Reci mi, molim te, Grande Fratello, inače na italijanskom Veliki brat. Pa me interesuje, s obzirom da je to zbog Velikog brata reality showa, čisto eto si to povezao tako. Da li je to, molim te, marketinški bilo neki dogovor sa njima, pa si to unovčio taj naziv ili? Ne, nema veze nikakve s njima. U stvari ima u nekom smislu, zato što sam ja bio u kući Velikog brata i to je veoma brzo se odigralo. Ja sam veoma brzo posle toga otvorio diskoteku. Ali za ime diskoteke to je bilo Mićka Novaković, isto bivšeg ukućenih Velikog brata, pošto smo mi inače prijatelji u privatnom životu. On mi je dao taj naziv, brate, zašto da se ne zove tako, ipak bio si Velikog brata i tako je, mislim, on je kum, kako se to kaže. Samom nazivu, upravo tako. Kad se tačno otvorila diskoteka? 3. decembra. Iste 2009. godine, tako? Jest. Reci mi, kako si jednostavno, da kažem, ne mogu reći sad o običnom građaninu jer ipak se baviš javnim poslom, ali nisi ništa konkretno radio s obzirom da znam da se privatno baviš nekim svojim ličnim biznisom. Naravno, sve legalno, da gledalci ne pomisle nešto pogrešno. Odjednom promjena, ulazak u Velikog brata, velika reklama i vlasnik jednog lokala. Kako si uspio da se snađeš u svemu tome, molim te? Zapravo, kako je radio lokal? Lokal je radio doista dobro, ali ne znam, ja sam jednostavno izašao sam iz te kuće Velikog brata i onda mi je, znači posle 5 prvih dana, znaš kako, pritiskanje novinara, televizija, dok sam sve to završio, poslije sam razmišljao o čemu, šta i kako. I palo mi na pamet da otvorim neki lokal, čak bilo mi u prvom pogledu da otvorim kafeteriju. Onda jednom mi je palo na pamet da otvorim diskoteku i tako je došlo do toga da otvorim diskoteku. Šta znam, popularnost, ajde, otvoriš diskoteku, radit će, bit će super, bit će dosta prijatelja, drugova. I stvarno je tako je bilo. Molim te, iz Velikog brata, ko su sve bili gosti na otvaranju? A bilo ih je dosta. Bila je Viki iz Makedonije, bio je Nikola Dančević iz Srbije, bio je i Radiša, bili su i Jovana, bio je Vladimir Arsić, on je inače bio, to je njegov prvi nastup u Crnoj Gori koji tada je radio kod mene kao DJ, petak i subotu i doista dobro se pokazao. Da. Karlo se nije pojavio? Nije. Interesuje me ovako, vidio sam da je Pres objavio da si dao izjavu da si sa Karlom ostao u najboljim odnosima. Znači, to je nešto što ti nisi rekao, je li tako? Ovako javno. Pazite, to nisu moji odgovori bili za te novine. Jer decidno piše kao tvoj citat da si ti naprasno napustio kuću Velikog brata upravo zbog toga jer si rekao da ti je Karlo bio najbliži tu i zbog atmosfere i zbog svega i da jednostavno posle njegovog izlaska nisi imao razloga da ostaneš. Nino, pošto s obzirom da ti mene znaš u privatnom životu, znaš da ja nikad nisam pravio oslonac na nekoga, da sam ja sam sebi oslonac, tako da te priče što su oni pričali da sam ja izašao zbog njega, zato što bi meni bilo monotono. Vratiš samo sliku unazad i pogledaj, znači nijedan čovjek iz Crne Gore nije ostao duže od mjesec dana. Znači ne može da izdrži taj bukvalno kavez, što se kaže. Eto, ja sam, nažalost, najmanje izdržao. Da.
bila je jedna ovako da kažem i provokacija što se tiče samog učešća u Velikom bratu. Konkretno Dragan Marinković Maca je rekao i sada u kući će da uđe kršni Crnogorac Milan Boričić. Svakako zbog, da kažem, tvog velikog srca kao čovjeka i tako uopšte u životu, kako te ja znam, imaš zasluženo taj epitet kršnog Crnogorca, ali on je to mislio u nekom sigurno ironičnom smislu, pa me interesuje kakav komentar imaš na to. Pazi, sreće, kažu, sreće u nesreći. Sreće njegova što ga ja nisam čuo. Jer ti znaš da ja odgovore ispucavam tako brzo, znači da bi mu odgovorio lagano. Znači bez ikakvih pardona, bez išta da sam ga čuo stvarno. Ali vjeruj mi, toliko je naroda bilo unutra, napolje u taj ulazak, da to aplauzi su bili, vriska. Znači, vrlo teško čovjek da se fokusira na sve to. Da, i pazi, da ti kažem, to je prvi neki tvoj osjećaj, razumiješ, pojavljuje se pred televizije, razumiješ, video bim ogroman, znači milion ljudi, svi te gledaju, razumiješ, izgubi se čovjek, razumiješ, ne možeš da kažeš da nemaš tremu. Mislim, ja sad trenutno nemam tremu jer nije mi ovo prvi put pred kamerama da se pojavljujem, ali taj moment je bilo i onda totalno sam bio izgubljen, da sam ga čuo, znači odgovorio bi mu. Ali samim tim, sad ne bih da ulazim u te priče da bude, ali u svakom pogledu se znaju ko su ljudi iz Crne Gore. Znači, možeš da vratiš snimke sa Velikoga brata, znači od toga dana kad je on to izjavio, mislim da nije više radio nekih 10 dana. Zašto, ne znam, ja sam vjerujem iskreno ti kažem. Dobro, eto, da kažem, apsolvirali smo tu temu. Interesuje me sljedeće, čuveni klip na internet pretraživaču YouTube, Milan vs. Jovana. Dobro. Znači, tvoj duel sa Jovanom, znači, naručivanje tvoje pjesme, plaćao si sa 10-20 dinara. Izvini, to je bilo sa Seksi Sandrom. Pardon, sa Seksi Sandrom. Sa Jovanom si se svađao. Da, sa Jovanom si se svađao, pardon, permutovao sam. Ali sa Seksi Sandrom je to bilo. I tu je čuvena izjava, troši me ove noći. Da ti kažem nešto. Ja sam i dan danas u dobrim odnosima sa tom Seksi Sandrom, ali pazi, njen ulazak u kuću Velikog brata, njen hod, znači sve nekakvi njeni... Ona je pokušavala da bude, znači, seksi u Velikom bratu, tako? Da, neki njeni stavovi su takvi bili da sam ja, znači, od prvoga sekunda, znači, kad je ona zagazila u kuću Velikog brata, ja sam samo rekao, ona je moj pacijent. I to ima isto u izjavama na YouTube-u može se nađe. I onda, znaš, kao ona je pjevačica, razumiješ, mislim, ne znam, znači, taj njen glas, znači, nemam komentara i sve to. Ona stvarno dobro izgleda i bez, ne na TV-u, nego i u prirodnom životu izgleda baš dobro. Svaka je čast, ali opet ti kažem, Nino, taj njen stav mi je toliko privukao pažnju da sam morao da budem samo fokusiran na nju. A molim te, osim njenog stava, onaj kratki šort koji je nosila, da li on privlačio pažnju? Ne. Znači, nisam ja iz te priče da mi šorcevi privlače pažnje, suknjice